everyone, welcome back to my channel. Ado may mashigi video si madi kaino mamangi aina mi tara khangani na haibado adugi video do oidoine bako ado shigi se aina sai hape hangdokpada su myam uramani sigi se makeup box ne bako aido makeup box amasum lege na sum khanba haidi aigi makeup myam do hapna ba yambudi yamde doisu makeup tawba gai do sida loi makhap ke tawbane bako Ada sigi makeup box mandung sida ay nang ngasi piga daw ba mayam gida magda ay na mi tara khangalaga potara pige na habdo adugi pot khido sigi mandung sida loi mag yaure ado mayam video se hodrukan gi mamang da igi channel singa sina ahan ba thengna bi ba or gedi hello I'm Teresa ado channel se subscribe taw ribo or ge subscribe taw biramo aigi hana dagi tum like zarak pa aigi sana bun sida what tana pulap yengaga hekto ot laga akhoi se pulap lokhat laga tawra ai iraga loi thamdo khrabane bu ko haidi nakhoi do aina sum iraga taw yam sangani na video do pat loisan na baina ne taw thokpani da sije anda sije sida hapchan jarage mayam aduga pulap ot laga yenga se ado ai sigi photo ge se lon maina Amazon dagi lobane bu ko ado apam ba yaraga di adum ai description da loin ma hapam ge link kai ka do adu da pulap changa ga ying bio adaga sigi se phajatra lohom gi kai no oi ya ni ha ba to zabane si zo Amazon da gi nai no lai ne sai first sigi pochina kana na lo do ino hai ba do mai tau se bu ko ada pot khudi mak price khudi ama paw mana de ado price mana draga so ina hai do se first second third ado do gi na te just as a token of appreciation oina so pi bagi ne ado myam sigi pot se lo block you ko ai do tin block ko to farak ta ai ba to gi ado myam chapu je o trikanda ai ke no to charam ge ko sigi everteen gi pantyliner se sigi daily pantyliner je ha pe to charam ge do sigi pantyliner je koina nuti gi dum use to pa ai nupi khai gi oina kai gi no hire kan da koina phingau ko machat pa khot pa white discharge ko mala ko matam de sa de comfortable ko shu oira moi ba pantyliner use to matam de khoi gi female hygiene se maintain to da mating su yam pang biye aduga kai gumba khoina white discharge ko mathoga matam de isa da wetness ka discomfort ka tholakpa matam da pantyliner se use to ra kan da isa da khoi gi wetness ka do mana loin ma absorb to birani aduga isa se fresh and clean oina dum thambi bodo do main thamme aduna adum haidi yamna handy oi bodo even during workouts ogera long days at work or school ogera amma mafam ma hekta da loin mak season na ba pa pot ama oye kai gumba na koina su sigi everteen gi daily pantyliner se try tawninga gadi ai magi leibam kai ka do loina mag link kai ka do description da loi ma hapchera mage tum changa ga check out to bio ma'am ahan bagi se kanya oidui tano lipstick hana tawar se sigi lipstick se ai hana paira gi sigi purple gi lipstick my first bay hai aina ko aina da banu pa nu pita bay ko sa aina de ado sigi my first bay sine ko set number 9 my first bay ai am haina da bay haina de ngon mai ko sigi bay se kana na phang doi no yeng asi ko tra ai gi roll number 13 ga mana Lorembam nebita Lorembam nebita na be oi cray ai tom to oi bijam yaw de hai ba asing ba ai tom to oi bijam yaw de 10 seconds later na ko to khala ni sanami khalmani ama ani ahum chamana na ama ani ahum wow no yam so khalle RT Moirang Chan serial number 12 RT Moirang Cha kai no sir pilgrim gi 24 karat gold facial marks ni bako ado magi price na 495p o ngasai gi lipstick to sigi sina 225p bako sigi se kana ba RT Moirang Cha number 12 ki RT gi oi basi sina amma ani ahum 1 2 3 sigi sina pilgrim gi volcanic lava face wash with Yubudu and white lotus never skin that loin ama kine aduga magi price na 350 ne bukwa ado sis na kana na phange he bado yeng say number 9 lembi sana punsi b hai hojik lemba mi ohum loi re ko ma mi tara ne ba khan doi se mi
Tatari katangay minus ka loy ka grade. Ado mathangi sina kanano haibadu mayam pun yeng minarsi. 1 2 3 Sige sina purple gi true jewel 24 karat gold primer ni buko aduga magi price na 475 oye. Sige se. Sige se ma phangmi sina kanano. Serial number 16 Asavi Salam. 1 2 1 2 bisalo. 1 Nag ato do wa khan ro ga 1 2 khang ti 1 2 3 Sao ye Sige sina bi body wash to adu gi 1% salicylic acid body wash ne ba sige sina kai hai ni isada adu uring gumba thungba khotpa do adu gi oi doine ba ko adu magi price na 349 ne sige se do mana phangba sina kanano har kanda serial number 17 Ajoy Sanasam 1 2 3 Poor to me, I don't quite great later. Tea, but mine is wood of them like that. Sigis not pilgrim is secrets of Jesus Island 24 karat gold serum with niacinamide and hyaluronic acid. Fragrance free cases. Although my price is 595 ni buko, although ma pangba sina kanano higher kanda. Serial number 92 Malem. Malem Sino Malim? Yep, tan tham madam. Noi la ka sa. Anami ki kawi. Malim ko chumring. Yung tham. Noi la ka singju sa mina se. Na try noi to masa pala su yani da. Les amang pula. Yarba. 1 2 3 Lipstick. Handak su lipstick ne mini handak kisina karamano 21 ne my first sitcom Bing Sarah kay no pathok ti 21 purple gi sigi mini lipstick sine buko ado ay my set ke kadu di amta lang tawre ay use ang bok taw dam ni nako sige sina kana phangbra serial number 90 doinai daina soro khaiba daina na phange mini lipstick se ma phamzerani Mari katang ngay re hoji ado Mari se kana na phangdoi no Mari ro ahum ngay re pote oh chume ai hai du lan ba ahum katang ngay re pot 2 3 Yai sige sina Senfigi back and bum lightning marks ne buka nangan ga bam gagi ado my price na 699 ne khoi nangan gum boring gum bathung ba mayam do sigi sin adum marks gum batai ba do ram man black heads gum ba nangan gum da black heads gum ba thok ko khot pa da gum am ta ba do adu mayam do adu gi oi doine do ma sina kana ta nge si 699 ga pi ado sisna Serial number 1 silky haikam silky haikam hai na irame manati silky haikam gine sisina ai sin thamam siam phawa pon senfi ko chaloi phawa 1 2 3 Sige sina the Dermaco have a brand do duki 1% vitamin C daily glow body wash for skin radiance kojic acid no ningai ni kai my price na 299 ne because of sise body wash ne ado masina kanana phange higher kanda serial number 11 bisconat achom nira ning lang achom mana be achom let nira to ko to mara Bangalore da patata agar
bisonat achom. Sige sina bisonat ki. Aroy ba makatangay aroy ba se kanano yeng ase daw ya ba kanano yeng ase si mayam. Sige marakta. 1, 2, 3. Strong. Oh. Powder. Guide still. Carbon. Still say. As me, by my topping got had. Mama Earth Glow All Compact with vitamin C and turmeric to compact powder sa sige sinel sina sige compact powder sina kanana phangge habado myam puna yeng minerals te sige sina serial number 91 Kim Tau Thang na phang I do yum da de 27 dagi yum da lay ko adu na yaragadi na ko de 26 de 26 haijini de iPhone battery out ngasi det kya no Adudi ngasi se date kya no ngasi 17 ne bako adudi ai je video se ai editor thagat khraga 20 di yaman de 24 bak ki mamang 24 da 24 bak nung da law na haige ko hoi de 24 bak ki manung da dum lak pi ro maya jang ke lo khra de 24 bak ki manung da lak pi ro haidi ai do yum da lay ko out of station or ni ba matam khara go na khoi myam do dum claim do biro si ne na do noi do claim do doctor ga di ai gi do moi thwe kai no har gan aina pa pot nyam yaw e loi ma yam ba pa ba ga Facebook ne Insta ne aduga email da hana confirm do biro aduga ahum sida message habiro aduga hainaraga so hain lak ko khot do mai pau phongnaraga eno tawnarase Adali na ngasi video si sumay na sumna ko do sum kari hai gani adum sum photo pining bagi ne aduga sige makeup box na ai gi oi dei ba yare sinam se na koi gi loi oi gra matung da ne makeup box da ne ai gi makeup mya ha phora gi ai gi makeup to mamin to le chen na ni ngasi gi video se sai da lo shan jara ge do kai gumba smile to bo te sum marak ta tham da mura kum dum ha pa de na koi nungai gumba sum khalla ga di adum habiro makana na dum taw se dum nungai to ga di astu asida asi se wa thiam dai hai ga dum hairo adum na khoi pam ba ne adum yang ngasi gi video se sai lo shan jara ge kai gumba mai to je nungai khalla ga di like to biro mo aduga please subscribe to biro mo adu ne loi bye bye love you all